Aleykümselam. انت اللي باشا يا باشا. ازيك يا عم Nellu. Kovu kovu nungner pirulu. Kovum zansa. Nira be page ezay balet tige keri. Boday var o. Ve pa kim vapse o. Tanıyan sen ve pa değil yani adam. Ya şey oldu. Kim vapse ve pa. Su kollarla sen palaska çekeceksin. Huy pilotlarla maksat palaska çekmeye hiç açar. Ola var mı? Kendine. Не забудь никогда об этом. Pepa gaddan diye. Dollar neçe gorkuda inmensi de var. 551, 571 gor yani mi? Aleyküm selam, aleyküm selam. Oğlanlar üstümü ya bağladım ya. Gallı kesi. Dollar ömür düşürmeydi olsun biliyana bir gallı. Bra Rusya'da devamı oğlanlar sonya Rusya İstanbul mu bu diye o İstanbul Rusya'da devamı sonyalı Rusya'nın interneti liboy yerine Moskva'nın liboy şehirine Moskva internet короче işliyor. Öden bile super sette işliyor bilen en anarki yukarı derecedeki sette biraz da короче sonyalı bağımı Moskva'da da Maykop'ta tapadı okuyan oğlanlar bağdıra şöyle giriyor. İyice. Belarusya'da yok, bırak diye. Açığı tam ne mi? Koyanak var mı ne adı? Avtobüslerde hafta bağım bırak. Demek, Kerim. Dostum Türkmenistan'da var diye. Uy koysana. Uy son ayda aynıydın. Beraber o Xudoy va ne hildiysem mena ha o devletime yurduma biraz dengelecek yeri yok bolun. Ben edil qaranqı varası hem dostumuzun vaadını seyredildi ve sen yurtlar o. Elistede okuyan men Rusya. Aha o tayda yok mu GGV. Salam. Beriptim ağam. Görmenin Rozik salam. Как дела вас? Ay yok. Türkiye ya öfendel Belarusya. Ava on bilyenle on devrani dost olur mu okuya Belarusya'da. Üniversiteler adı yerleştirilen maksat. O yerleştirilen dokumentlerin düzü olsa atstadın, patstadın bağ olsa. Oku diye o normal. Rozik Belarus'ta okuyan mı? Rozik Belarus'ta okuyan mı diye pir ulu. Bu vaxt bara her kim işte, güçte olay mesela okudu. Sonuçta olmayasa ata düğün gördün ha akşam 8-9'lara girdik. Ay 50'lere yetip kayıttı. Pamonda kak yazına. Hemen like basın da yok oradaki like. Anı barmak durasın yalı yok orada. Salam salam Kermen qoğumu. İş yağdı neyli brat. Assalamu alaikum братуха. Ахмадик. Как дела, братка? Нормально yok mu? Almakstan gerek olsa diye. Spasiba brat. Bilen bir iki vollu da biat fil.
Galan, aha 3 oldu. Кажется, еще кто-то. Ахмадик, кажется, я же поставил лайк там. А то всем жалко же. Tanımadın diye. Tanımadın. Kerim sen misin bro? Oranlarını koyacak deyip zaybal ettin senin. Kadem görmedin mi? Uy Kadem sen görmedin mi tağım? Ay sam sık böyle. Kadem sen şu yanına mı icen sikeyin ha? İcen sikeyin. Sen gelsene zıpan fipan hemmen var üç şey. Konutta kim ma olsa icen sikeyin. Ben yıkıyordum karşınıza çıkan icen sikeyin ölün o. Kaçıp börsünüz bacın sikeyinler bir topar bilad. Gut yibanı bilad. Var siktirinem jordan. Yova deyin ne seni? Seviniyorum seni Elhamdülillah. Samı gılan Ahmacet. Efirde koyma oynayalım. Şu ayırdım da bratkam. Как ты сам, брат? Нормально, Нищиковский, Ахмат. Пойдет, вот. Некоторое время вот такие, блядь, балаболы, суки, блядь, нервы играют, да, действуют на 3 секунды. Taşakçılara gaday diye. İsteyin mi kardeşim? Doğru aydiyan bırak. Böyle gelen o. Yöne berde bile mentlerken anırda da son yalıma yön ayrı. Böyle yöden mektimde dine kaçan da o vepan vuracak bolana ayrılıp vepa havarı bitiriyor diyen de o. Çok az. Где брат ходишь? Брат, Anna. Yok. Barda diye. Короче, Вара, Нирде, Ахмат, я хожу, как тебе сказать, в Стамбуле, да, там, в хорошем месте, мейдан, Şirinevler meydan, короче. Neymiş şey, maksud. Anne, burada soluna karışan brad. Neyamul ve padiya bahtır. Eşitmedin brad, kulağın cayladım ha, ve pa. İş yağda yine ayırlığını aytmadın ha brad. Pirolu iş, Kudaya başın yağlaydayın ben sana. Kim iş sezek olsa yüreğini net koysa iş semek. Sonra iş taptır ya, iş hem tapya ben son yağlı diye sana. O Kerim aytma sana yani da zor. Dinle şu yabancılar, pabancılar. В Турции, брат. Да, Ахмадик, в Турции. В Турции, в Стамбуле. Короче, есть такой город. 36 миллионов, короче, блядь, человек есть. Если одного человека номер не возьмешь, второй раз увидеть нельзя. Никак не увидишь, короче. Молодец, брат. Okuyan Toms'a barayın diyen iş tapılsa diye pirgulu. O men sana aydayın men iş tap verecek gel brat deyip bilmeyen sen oğlunu deydim gelen adam ödü yüreğini istemek bolmasa sen onu istedi bilmeyen bilen eğer isteyecek bolsa ödüm gelip tap ya brat. Учится или работаешь? Работаю, Ахмад, работяга мы. Учиться это не нам, брат. Havaniyat yanırdı maksimum. Xudaya şükür yatıyor İstanbul'da. Kim işleyecek bolsa hemme yerde hem bar. Yani kesan. Aslan nereli? Aslın nereli? Leyli Muradu. Aslın Bayramalı şehrini toku krassan Oçku'da yaşadım. Şonu alaydı. Oğlum doğru bırak. Şu da pirul onun kendi oğlanı ben dik gördüm de ödüm bu neli alır da sonra men ne sen isteyecek ya olsan men bu ne kadar da o like basalım 23 adam mı yok orada barmak bası var şu an basya like ah hemmemiz giren adam
Soğuk mu diye? Yok, normal. Молодец, правильно делаешь, брат. Дай Аллах тебе здоровья. Взаимно, братуха. Взаимно тебе тоже дай Аллах здоровья. Ты что там, учишься, да, Ахмад? Или ты тоже работаешь, как я, работяга? Soğuk mu? Yo, soğuk derler Rozik. Nemen soğuk brat. Normal, pro hava şu vakt yaza, yazın soğuğu değil ya. Normal, sen Muhammed. Kovmadın tören. Sen sağ mı? Oğlanırsın, sadım gir ya, ütköş. Kov yazışasın, tolka bile. Kaçan video koyan men normal konum koyma o. Siz yazyanız diyem o. Toka sizem koyuca konumlar rahatlar yazıp gideyin diyecek böyle. Like, konum basıplar. Где я сейчас в Москву учусь, брат? Молодец. Молодец, Ахмад. Кем учишься? Факультет какой у тебя? Oğlum ağam, şükür hoca verdi, ödüm oğlumu. Seni yarım perizadım. Да я сейчас в Москве учусь, брат. Oğlum ağam, şükür. Nerede brat ya? Şam Muhammed Töray. Töray, ben İstanbul'da brat. Şükür Gugam, ödüm oğlumu. Yok, layık. Basıl yani yeri. Layık basıl yani yeri. Onun yok bara yok layık basıl yani yeri. Ba brat Seyitcan. Yok orada seyret adamcım suratı 18 sen şu kaptanı 11 sen layık dur. Barmak düşünüyorlar. Öyle satılır. Nerede bara o layık basıl yani bilemez sizce nerede menki de yok orada ana 12 oldu bas spam oyun mara Seyitcan. Size aşağıda olma mümkün köpsününki de telefonla oraya yutken olma mümkün. Tek ama giden ok mu bırak kam nisip olsa gidecek. Ahır son gitmeli ora. Bolman öz yurduna gelecek zat var mı? Biat fil. Benim bastım. Спасибо, Guanjo. Спасибо, bro. Zavaş поддержки. Хана bro, ne mi? Хана bro, qadaycan canın sağlığı. Para gitmeli işinde üstünüp. Böyle kardeşim hani görüşür sonra var abamı sağamanca var kayıt sağamanca okuk kayıt muallimlerine salam ayt kadı. Kıyız muallimlerine mağur. Söyle git çıkan pakan rahat şey diyeyim moli adım bırak. Ama minki de çıkan o var diye. Ay bu rozik ne emetcek çıkmasa bir derek demedi. Sen ucu sakranı dediyene vican sonra basa ayırsınlar. Немеди oturma Неметчева. Включить микрофон, поделиться. Интересно, сообщение. Alsam böyle bulur kıyızlarını. Keşke. Ballı bro. Mesele yok. Ağam kovmu işler zan sağlıkta. Hoca verdi. Ay bolsun orayı işler. Can sağlığım ne ama Allah verse böyle ya ba. Allah vermese de şunun kuolşumuz var o. Ben size şeyle korkadayım. Şirneleri biraz korkadayım. Belki görürünüz bahadır yoktur bilemem muhtar o. Adamlar сняли var херун. Basıldı mı? Да, он мясо oldu. Anna спасибо, браткам. Sana da. Мне понравилось deyip dururken. O мне понравилось. Gördün mü Rozik? Спасибо senin bastın karşısı. 12'de durdu alo. Gör niye değil mi kovdun mu? Zat etmen bıratkam. Bolluşa görünse öyle yani.
adamlar görýän diňe kelle bolup dur bara bir gören adamyň nomerini alyp kalmasyn ikinjige de görüp bolan okşordylar. Yitirýän karoçy bir şäherde 36 million halk bar da bile beron biziň Türkmenistanymyzda 65 million halk bar bira. Şoň üçin adam ýokdurken köçelerde. Adam naharlar her hildirli ýoluň gyralary diňe nahar ýylýan döner pöner ýerler. Ağam häsiýetine görä durmuşyň elmede ama açyk bolsun. Spasiba hoja bertçan. Sag ol köp zaýymna sen kemşeýle bolsun da onju. Men mara İstanbul'un içini vara her bazar ulmorda atbor siz vara yazıp koyun komentariyalarda. Birat sinýaly ýer görkezsen akdyp lat diýseňiz men görkezden bir aýlar nesip bolsa vara çekerin video kamera alırın ýanyma nesip bolsa çekerin sizi görkezler ýalak. Bizde o kadar yerler var İstanbul'un aýynça. Köpüňiz Rossiýada, Belarusiýada da şoň üçin diýeni. İşleyen bratka. Awa işleyen. Şuň jogawalymla elektrik üstüme karoçy öýetçiligimi almalym şoň üçin jogawalym. Kim работаешь, братка? Kim работаю? Maňa seredin. Bolup gelşine seredin. Ve ýa karoçy aram dälli tutsalar. Ýa-ni oşapdyr diýende. Sinýaly adamlar bak karoçy wara üns bermänken. Vefaýallar Ахмат, я работаю, брат. Этот официантом, как тебе сказать, официант, да? Кем работаешь? У вас есть не секрет. Не секрет, почему секрет, брат? Официантом работаю. Многие там туркмени, өзбеки, короче, с гражданства приходят, которые с Туркменистана, с Узбекистана. Они никогда много не могут с официантом работать. Ну, это надо знать язык хорошо. Потом по-русски много не надо здесь, потому что по-русски только где надо, в Анталии, там, в отеле, в ресторане больших. O yerleri görmem sadece oraya görkeden. Спасибо, Ходжа Верца. Зарплата какая? Ну там зарплата, брат, из-за зарплата уже меняется, да, у каждого свой зарплата. Например, самый малый зарплата это, как тебе сказать, по доллару 280 долларов, короче, дают. А так самая высшая зарплата, это я когда работал в 2012 я получал 1200 долларов. Честно, только тогда я на фабрике работал. На фабрика, да, короче, кагазчка рядом, визитная карточка, номер пален, я кис ядом билен, машинка, да. Я там могу, или полугов уже макс. Я там могу работать, как ты об этом думаешь, брат? Кем, например, ты кем работал раньше? Что можешь делать? У тебя профессия, что, например? Сварщик или там, бля, шпаклевку, ну что можешь? Да, много здесь, брат. Короче, в общем сказать, можешь работать, но только вот этот зарплату, но надо хорошее место найти. Потом язык надо учиться хорошо. Все понял. Спасибо, что объяснил. Не за что, брат. Всегда спрашивайте. Мне не тяжело, короче, объяснить вам. Вы просто интересуйтесь. Ve pankakalarını görecek mi? Ve pankakaları dur. Ve pankakasının masini var şöyle öyle. Yine. Ve pankakasının masinisi. Görüyorsunuz mu? Это пахан вепашки нара. Машин пахана вепа.
Видели, да, короче? Müdahale etmişler hacı. Пиздец, короче. Vefa diyarım ben dedim olurdu ya. Vefa dedin ha şu. Ну только здесь выбор много, брат, Ахмат. Выбор много, смотри, охуительные сейчас джинсы, мынсы там, блядь, в общем. У меня тоже вот эти джинсы сейчас. Это мода, знаешь, самый рахиль десем, ингамат джинсlar. У меня тоже точно такой, только у меня черный сейчас. Ağam, ol ölü üçün canı qmam. Yo'q, o'zbekiston ham canı. Мусор. Нифига себе. Это что, мусор? Да, Ахмат. Они это, Вепашкина, Пахан, короче, машин их стоит, да, здесь. Короче, сейчас два штук был. Два был, короче, они сейчас. Уже Вепашка видел меня на эфире. Сейчас приду, когда менты мои паханы стоит, блядь, рядом его доебаться буду я Максату, короче. У него сейчас такой мысль пришел, да, в голову. И приходит сейчас, наверное, блядь, с автобуса. Я тоже жду ему. Уже telefon alacak olsan qimmatmi brat nähli. Men telefon size görküdeyin mara. Ama şurada telefon mağadayım. Телефон магазин size görküdeyin. А кто это вы, Пашка? Есть же один, блядь, чубрек ебаный. Я который видео ставлю же, брат. Один наркодрон, блядь. И ne de telefon. Normal seyret men size sinyal görküdeyin oğlunlar. Yatfi. Hayır, telefon sorup verin. Bırak gımmadan yana berde telefonlar o. Yolum dolu telefon magazin только kim soraptay telefon? Ne хили diye. Сколько стоит diye розик. Gımmat brat, например, var qaysi telefon sorayın. Bir sen telefon sorap bereyin. Ato bir hilek de almazak bolsam sorasan mara. Aydın bir telefon liboy soradı işlerden sorayın. Bular ayana ikinci eller ulanıp satılyanlar bular. Düşündünüz? Bular biri menyalı, senyalı, rozik biri getirip satya, şonu satya, S6H. İllerin aydışına göre ol musur için sen dengde alam. Men bilişim oyuncu avrayın, olu spasiba hoca versem. Bir miktar isme sorayın nedir, bırak. Abi S6H var mı sizde? Yok değil mi? iPhone 6'lar kaç duruyor abi? Sıfır iPhone 6'lar. Sıfır var mı? iPhone 6 2500 lira şu an. Sıfır 2500. Короче var ya 2500 lira iPhone 6 bizde neçe hesaplan 2500 olsa bizde dolarda hesaplandı 550 1 milyar varız 1 milyar varız 200 450 dolar öyle brat. iPhone 6'lar var ya paket karokku 450 dolar dedi. Size ne gerek brat? Bu Türklerin özlerim Türkmenistan'ın zaten iPhone 10X var ya şolar zakaz edip Türkmenistan'dan getirdik ulonyalar. Berdi astırdık var ya. Sebebi Türkmenistan'da 76 milyon mu ne mi iPhone X var ya pamoyun. Normal görünüşü. Şoň üçin bäriň puluny hasaplandy, Garabadarda otaýdy, ula bölüp bolýar dollar bilýäňiz. No, A5 2017 sonrasına A5 brat annam satylan opamoy men öňün sorak gördüm şonu. A5 gördüňä şu S6 agent daja ýok diýdi.
bitti satışa çıkan ok diýdi bilýän. Bular diňe täze gelýän telefonlar, zatlar şike. Yana выход ещё увидимся. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам Ахмад. Давай, брат, увидимся. Özüňe gowja seret короче. Как думаешь, какой самый красивый район в Стамбуле? Самый красивый район в Стамбуле, я как думаю, это Таксим, я думаю. Таксим, самый хороший район это в Стамбуле. Не только там хороший район, независимо, этот, да, там, блядь, этот много. Нехорошие люди много, в общем говоря. Вепашкина паханы много там. Böyle azan başladı oğlum. Bunu. Görýän birazcık arzan eken. Увидимся, Иззат. Bolyanlar bırak tap bolyanlar. Görürüm siz. Berde de herkilek ikinci eller arzan, top ikinci eller arzan gelýär bırak. İkinci else adamda Allah gelen o aksat bize al Türkmenler, Dağatlar, Daşar yurtdan gelenler alaýmasa. Tabii ulanyň baran öz Allah gelmeýär halky bara. Bilýäňler o Türk halkyna. Anjyk bolýar da. Wow, arzan rozik. Yaz videon ara bu oğlanlar hanımın çıkayın ha. Ondan sonra nasip bolsa ýa-da öýe baram soňradan soň habarlaşyp bam brat. Anna Kamil çekýän Kamil. Diýen surat dura habarlaşyp oğlanlar spasiba baryňyza bara. Geleniňiz üçin gollan häzir bara inniki öýe baram soň girer sonra hemme türkmenler şu efirde diýip ýazaryn karoça adyna bom efirin. Dawai oglunlar. Sağlıkta görüşelik abi.